Uba Wailat Miki Shilla MLA 2nd Jawai Constituency Ubabat Yakakam District President NPP West Jante Hills Ula Priang Dekhot ya Uba RL Taryang MLA ba Deputy Speaker Barim Kajela Rengkat Kiwi Parti Dekhot Pathamai Balawan Penyeso Syakaseng NPP Hakah Nyauterik Risau Ha Amaren Ya kajingalang Priang Dekhot ya Uni Urang ba Batki Kun Hun Jeng U Lapen Long Ha Halls Im Jingsuk Ha Amlarem Ha kajingadon lang Kiri Urang ba Nakani Kathan Kiba Kentup Ya Uba Stefanson Mukim ki MDC ka JHADC ba Head Potmi ba Holando Lamin ba Saron Paswet ba Otto Mewat Lamin bat ki pal ba babu na kishnong ba Marjan lai thu ba uba RL Taryang ularai ban kershan uba Stefanson Mukim hak election shindor bar thawan ka jela kaban long house nam 8000 arpula Henry Shibon di decision berarti ke sarkar ke dalam yang chief minister yang mulong yomi kejing kre chutong dia ko orang nang di radio sini iyo ini cak kena kang parti tang igami topon chief minister yang mulong yomi you ku berda yang dinong yang ikut di yang pina kare paras dan jemre pa paras dan yo tak kita kre kini ke sarkar kejing dalam chief minister dari sure yang bauri ko dia biasa dan kita arli kita di area mu dia ki pa ke ko sakor ko dia yak di nom song yang ki ko ko dia nrutli ya de to de jat settle no udah no dan isu yang berkaitan motor ki wi sarkar ki le politics pa ki not you chim ne ba le hi isu ta no body tan ni sarkar ka chim berai chat ka tu sa su yo la te chibun ki benda yung ngan qua chim beri kor de ba apa itu kor or yoi vietnam ne benda kini kita Special Minister, GCA Minister, in border area. Then what is achievement? Perlok pengayakan, iman gay manfaat. Kita tunggu rohan. Maju pada legislator, tangkap no. Bukan kita dulu sir. Kita achievement kita. Ini dia pelang mata kan? Jadi justia, ngaya ni kamu MBC, orang boleh entah sikit. Atau kalau MBC yang ni dia you kesan, it is a bad sign. Kesan musibah, betul honorable minister. Ini MBC. Kalau sebut imam om yang ada yang BJP kesan lang, itu setri. Yang itu setri yang NPP. Teman ke job bro, mana job ngada ke job mesin yang ini. Jadi keputusan, hot werlang di bro, Habis konstitusi Yoma ke central, ketua central konstitusi. Le everyone, ne esni tahu iklan ini isu. Esni tua penyukma, report, wanga. MBC yoki na tercari telah they will say untuk dikit untuk nukyoman tercari lo melihat yoki hawaro unit kichnom to airport na 7 amran hawchna unit yoki hampir setai yoki wawang unit chna ki duka airport election ni Ila ujian atau dia kerana nabi kinongshna. Hawchna unit, jiwa hawchna unit to kopensuk yang kandidate yang ibu kereta. Hawchna unit bandra la MK yang unit. Email yo ujian sesuatu biang footpath, biang umpang biang ikan. Ni khaboro kat kesewen amran khaboro itu yang ini. Emang kita MK memiliki kemampuan yang timun ke MK grassroots. Life form unit jongin mana ni. Kalau perhatian kemana juga, bukan ni unit kemana pula, kewini unit pula. Hadok mana jauh kita, kau MLA kau, hey kamu situ, debian ini sewa MK ni. Kenapa dia bergerak? Kenapa umat kini sini siapa jogi untuk umat kau ni? Oh kini siapa teman berjalan election katu teman wanita kami. Kot ni, dari anak orang ini dari kami, dari izin. Kita tahu izin pulang, yang 6,000 yang
kiwa ambat magkasi dengan kamu orang buat siapa kamu luar ko kersani di kuat kawan ketika kamu berkumpul tengah ini wajib ketika kamu masukkan kau video berikam temut apa ni kau keluar kersani masukkan dan kamu tu perform kau inform kamu tu kereu kau ketip to perform and to inform. Kau ini yang pilih luar jalan ini luar jalan terang. Itu impor jauh kau di badan. Keparti kongres impor mana kau heboh lah. Impor sinistar kau betul betul sama. Dan kau ini impor ni rekan mana yang kau jangan. Keparti kongres dan rekan kau jangan dengan kau lembah presto ni kau mawayan. Lembah pasya mahal ni kau ini nanti kau mana minister. तो ये ना कांग्रेस ने तो रिपोर्ट तो मान लो उधर की को है तो ये वो संसद ini की एमएलए ने मिनिस्टर कमी जैसे सिंह क्या की वजह तो ना ये ना की कॉन्सेंसी होगी मंडल आगे है कि ला आप ना पिक्चर ना ये डिसीजन या को पूरा है कि वो तो की वो ये मेरा जो कॉन्सेंसी होगी नहीं भा ना को तो बोल हो मंडल जाकर के Ia yung apro na Parti Kongres. Andai ni puan ko yung pahalan ng siyang perpa. Mo ni tao na chino lagi kan. Om per is chinang lagi. Mo chinang Parti Kongres na chinang lagi ka konsensi lo no. Betul ya yang mo na mansi siung lagi hayo ke puan mo tuan kon mo. Ndai ni siya po hi ni ha iyo to yung konsensi yung